از پرسکی بکم نهاش کردان را بله چه لازمه؟ یعنی هر یک تشتکی دبیجه، هر یک برنگکی داخفه، هنک آلی پشتگیریا وی پارتی دکن، هنک پشتگیریا وی پارتی دکن. چه زانم یعنی هنک راست لی دخن، هنک چپ لی دخن، هنک پر فرم هنه، پر شکل هنه. ایجا مثلا جوان حاجو فرمه کی تنی هیا. ها مثلا جوان حاجو پرسکی اگر جیبک نهاش کردان را چه لازمه؟ نها. ام حمود تشتی دین العالیه کی. ام حمود تشتی دین العالیه کی. بره را چون نهاج کردان را چه لازمه؟ یک رنگ تنی هیا یک برسبه کشوی پرزات را هیا. آری. یکیتیا کردایا. اف درمان مایا. بله. نه انسانی که خودنا خوش نکوی. بله. درمان خود گره نورو. بله. نه اگه درمان خود دید ایده اونسان علاج بیر حد بیر فهم که. نه کرد درمان ما یکیتیا مایا. یکیتی. ام یک بن هزا کرده هاوی قوتا کرده هاوی با ورک دلبخین ام بسر کفن کردی کردسارا من خطی سرد کفن بله فهم کر ایرو وقتا گو نیویورک تایمز و تلگراف و لیموند يعني ابرج نمي بناو دنگ و بحثا كردات كن و يعني تايبتي كردي كرسانا روجا ضاع فهم كر و بوزيتيف بحثا متكن ابش برخدا نان ويسين يعني كرك ام كرد بنا فهم كن اب اشاره الدنما يعني هر شخص كيما جي كردا لهبن جينها بس بجن في كرد خو اورغان ذكرنا كرد خو نخسنا في شاري كرد خو بهست كن كرد قوتا خو چيت كن كرد حتى انا سياستك باش کرنا وراستي جي حتى انا کرنا ليه دوی بردوام به و دوی ایده مثلا افنکو کی وی پارتی حالو گوت و فلان سروکه ریخسنی حالو گوت فلان ارگانیزیونی حالو گوت گره کن فاچی رو که بردائی بردن بله نها یکیتیا مجمر لازمه یکیتیا مجمرهای خوره گوت نها گوختا گو اف روزنامه بنا بودن گوختا گو بحث کن معناه يعني ایرو دنیاش مر حاضره يعني ایرو بحثا مته کرن بحثا کردی کورسانا روجاوا تکرن ایرو 3 مليون دل کورسانا روجاوایا نه هندکابنا بله 3 مليون دل لدی افنا هیزک افنا قوتک افنا ایرو جانیگو ایرو کردی کورسانا روجاوا بسرکفن و آزادی گخوا دست بخر ایرو افنا دبی ایدا به پشت بنا کردی کورسانا باشور و باکور و رجلات بله ایده کنا کردان وين نبي يعني گرک کردی دیجی بشعبکی مظل مثلا میزن نبي ولا افنا بچوك پارچه جغرافیای بچوك نوله ابدا يعني تاريخي نبچوك ها مساحتا ايرو كرسانا سوري يعني بقاسي قطر وبحرين ته تمام كر وكويت جي بفدورته عالی و جغرافی جی پر گرینگه بگمان چاوا جوان پرسکت بحثا یکیتی کرد بگمان تتلیا خدا سر برینه که کرد بسالانش بروی دیشن یکیتی جو کردان را یکیتی لازمه یکیتی یک چاوا جوان یعنی یکیتی یک سیاسی پارتی ببن یک یعنی جی کردین می روجاوا هیزا خویا عسکری بکن یک آبوری خوا بکن یک یعنی یکیتی یک چاوا تذکاری چند خالان به چند نقطان بینی زمان یعنی هر پارتی یک به آلیه کی و گریدایه هر پارتی یک نرینو دیتناوی سیاسی جدایه یعنی یکیتی یک چاواش بکردان لازمه نها یکیتی که نها تگو نها از بولا نها اف پارتی و رخصنی کرده و رئاسیون کرده هموی بنسا یک پارتی دیگه ابنا مستحیل چه نابه یعنی نمعقول ابنا لی یکیتی که هایی عسکری تدبیجی کردین سوری یعنی کردین روجاوا هزك عسكري شيء بكن ارتيشة كي عبدك هزك عسكري اخو شيء بكن دابين بلا شر بكن انا اخذ من انسانك وري كوشتن اخذ خوينا انسانك كرد برجي ل دفي هزا كردا حبي وكرد فيناج مشدرزان يعني يروختا قد صد خورد جعمود تشي بهوارا كردي سريكاني فابنا معناه انا كرد امادنج بمساله را كردي كرسانا رجعوا هر دايم تقصير نكرنا في مسألة ده هر دايم خوين رجعن ناخذ من إنسان ورنا كشتن يعني ما بشخونا خاصم دليمن ونرمد نازكة في مسألة ده ناخذ ميك إنسان ورنا كشتن لكردا مسألة خو حاسم كريه في مسألة ده
يعني هيزك عسكريش بو كردان لازمك ومنطقين خو بباريزن ابدا گنده خوب يعني مثلا امانه مثلا گودزی چه نبی و همجیل برخو بدن باجاری خو بحمینن شعلمه بله بينا مستحيل اقوم كهرباء بسرب كيف نمنا وهذا كخوي اقتصاديها بايكونومي تجاره كيف مثلا بين ودفع كرد ديجي آماده بن قاري كاريه كرديدن چت كرديدن ت جوان ت بري ويب دمك الباشور بوي تدچ باكور يعني هنرمندكي لسرانسري كردستان هم حسكري هم جي باش ناسكري كرديدن چ جوان ت خواستن دوی دما حساس تا کردین روجاوا پیوستی آمان پیهایه یعنی تش کردین چت خازی مثلا تش کردین باشور چت خازیش کردین باکور چت خازی آی کاری بس تشتي هاي انها تبحثها شونا مكر كرسانا باشور وراستي يعني سيرو سروك مسعودي برزاني بكاركي بيروز راب يعني انسان قرق بينا بيني بله يعني براستي مديجي ومبذور آخرين جي صحبتك خوشنا بينا مدد شيبو بله تشتي وينا جدقوت يكيتيا كردان تركيز سري كيتيا كردان وبراسي تشيقو حتى انها قرية يعني أفي كيتيا كون ها تشيوي بساغيا سري وينا تشيبو يعني قرقا بينام كردن بينا زانب قرقا جهة تقديري بيبنا بروبليم كده جوان كرد دما دچن هوليري بارتين ما حمو هفرات كن دچن هوليري لهوليري هما دنگي خودكن يك دچن جم سروكي كرساني بريز مسعود برزاني لهف دكانو هر چقا سنك تناقض و ناكوكي نوبرمان دهبن ليه دخنك خالان ده لهف دكن فتگرن روج آوا بيك ناين او تشتين كو لهف گرن الهوليري ما زيش براي خوربش يعني كيماسي وچيبن بله نا ازبيج متى ازبيج ولا فلان رخصني مثلا كيماسي وينا نين نا تش باورد كي ونا خوش خوش باورد بله كيماسي هبن يعني بلقي الفر تعدك الشخص كي بكن الفيدا هنا تشكسب نهاد جيانا مي روجانا دا افتش بدن بله يعني بيشا وقتا قلت ببي اورغانيزيونك يعني بارتيك صري ستة مش هشبونك بله تشاشكر نم على هنا في ازيدة ببي دجمني منا قرك مسألة دجمناتي نابينا كرد هذا الرافي قرك بي خطا صور شرط نابينا مدى قرك ببي خطا صور قرك امفنام بشيشي خوش بابج يعني نهاد يا چه پارتیه که کردی کردانا رو رابا به جمرها چاوا به چلو به شکل و روی و رنگ و چاوا به تاری کرد جمرها تالی از خونیزی کی وانا بین بله چه به ها کجان جوانا به ها بله کی به جوانا از بوانا رما اوتوماتیکیان جوان وانا رن نما خود از هر بگم قواتا کدی هزا کدی یا سوری گو عرب بالمثلا بله يعني راستيك از اوتوماتيكيا مناطق خرم يعني هر چقدر كيماسي وي بارتيه كي هب نجد بله يعني قالك امل تشتي بچوك نما زين كرد نبي والله فلان بارتي هارو كرد تلقاري بوار لفوري بوار رونا جارك دوا سيا چارا صدي صدون لفين يا وقتا قد دجمنه ملفتي چار دولت حتى ايرو ديسا مزي يعني راسا هانا كوكينا بيناواد هانا اللي ام تاريخا خميزن اردايم سوريا وعراق وتركيا وايران لفكرنا بله بيكيتيا خوا وقتا قو يكتيا خوش يتكن ديجيما تكارنما قالك ام فايديش في مسألة بين قالك ام كرد ام ليكيتيا خوا بري هاتشي ام يكيتيا خوا يعني باردي اورغانيزيون ورقصن نكارن بكبنا نابينا ملاطي كوري فراسيش تدوير لجوان گرگر پارتیک وی داری سری خو نکشینه و نبیجه از تکانه هیزم جمن هی بهستر تنه قوتا من مزنه يعني اف بارتي از نجمر جوان نمو البارتي دبي پیاده دبي آزادی دبي یکیتی دبي کی جان دبي براب بي يعني هيزا کی جانه از تخازم ویشته بپرسم يعني بلک ده همو دنیای ده نه پارتي یک یکی مزنتره يعني پارتي یک دبي حکومت پارتی دن دبا اپوزیسیون پارتی یک هیم بچوکتر هست پارتی یک جیبل که هست تنه یک پارلمانتری و مجلسی ده هست نه لی اوجی دنگه که یعنی پارتی یک چقاس مزن به حقیوه هیا ببیجه از مزنترین پارتی ما دوی از تنه هبم نه حقیوه نینا يعني منطق قبولاتي فهمت حقيقينا حقيقي تشاو حقيقي يعني فعاليات ده حقيقينا يعني قوتك
تمام. ازويق قوتك سرقية هبي يعني جد قوتي سرقية هبن زبقوك قوتك قوم فيجن صدن دامي هبي نابيك بله تمام. حرمتا وايدي جهبي اري يعني الشخص اللي يجيب درجة حرمتا شخصي وريكر تمام فهمكر يعني حرمتا وريكر وبلا ابيقو قوتا وهي ابيقو هيزا وانا هي رجامج وانا بلا غرور وارشين نبي قالك او كردي دي هم بيزبكن ما دام تقوتي ما دام هيزا تاعها دهر واك زيدي بهم بيزكا ويقول اندامي وانا بلكي سي چار کس نبن هر واهم بيزكا هر وانا حسبك يعني تقرك بادرش جمتا تشيفي بقول قوت دزيتا ده غرور انسقرك انسانه تشين نبي شخاص قوتا تجيه بقرك غرور تشيكي نباش جوان سردانا تایا کردستان وی داوی یا کامپا دومیست چی بود ده کنسرت پیشکش کردن لباشوری کردستانی تذكري هنا كي بحثايا بكي بله این راست دو کنسرت چی بون یک جلاوریجی یک کامپا دومیست چی بون برای خوره بیجم دو کنسرتی خوش بون سرکفتی بون گرم بون براستی هر دو جی يعني تشتي هاري باش الفرد خوازم سپاسیا واک کسا بکم او کسی گو سپونزور هاري کاری دانا ملت مال کردی کسانا روجابا يعني هزار جاري سپاش بوانا براستی ایرو نابه وانا حمو بقو قلقن نابه حمو ناي بيرام لي براستی حمو تقصير نكر هاري كاري قلق خدمتك هجا کرن تشتي هاري باجي برجعب يعني ابريا تدي كورك اشوفهم بله يعني سبونسوريا سركه كورك بو بله روان برسي روان برزاني بود بله يعني جامير وينا بريا وينا امشو سپاسیابی شخصیت کن بوی گو افتا کاریش بونا کردی ما یکوزانا جو هوا هات دان هف تشکی پیروزا يعني آلی کاریه که باش کنه گوش مرا وی تاری هذا بحث کرن زیده مليونك دولار چه بود بله والله قالكي باشو يعني قالكي باشو سپاس دارنا سپاسيا حمو كذي كن قاري كاي كرن تل ملت رونشتي تل دردي ملت قدري كر كاسين الويداريت كامب غدي زوار اشتغيم ازقر يعني ملات تدي حالو يعني رخني واجي هبون وش قالك شي راضي بون تاري انسان جو غاري قدر كتنا قالك شعوري واجي هستي واجي فهم بكي بله فقير النافاق هذا يعني هر شقاس كرسانا باشور ولاطي واجي لإنسان تاري يعني يختار تشقوندي قدرت كبير نابي وكهف يعني ما فهمت كرن هي بدارم قوش نيزيك فقرنا جي خو واري خو بندي خو باجاري خو خزمتا ملتي خو كن كردي مجيل كوزانا وجوار زقار بن آزاد بن جوان لأوروبا برسك براستي بالام دكشني هون لأوروبا يعني هنرمندين كو لبيشن هنا تينا الناس كرن قد هنا فكرن وارن جم هافو كونسيرتك مزن لباجارك يعني چند باجارين أوروبا چي بكن خديم قالك جارم أبناء وكب مخصنا بيشنار براستي ما شافك أولو براستي ما تقريبا ما كردي كرسانا رجابا ما حمو هاتنا الفرد يبلي وسان بيكن ما كونسيرتك شكر ما بريا هاشتاي بابو ما كزكنا ما قناها تقريبا مثلا الور مبدور اشتغلي ما جو كام كتورة كي عمل أوروبا جي خدي زاني مسألة حالو كبي أورجانيزاسيون لازمة لذا خوازي حمو هاي براسي جو كار بكن خدمتي بكن هر کس کیش طرفه خوره فت که لراست خوش یک مبدور بکی و کل فرو مچهکر مبدور کر کل یقاش در باز بو لخدي زاني ولو زحمته يعني او كسي جو أورجانيزات كن جوارجين كي زحمت كبي لتخسير راكن هاريك ما براستي يعني حمو تقصير راكم بجالي خوفي تقصير نكريان اورغانيزاسيون كل ساتشي به تحاضري بيگمان يا تشاو نحاضر ما تشاو انا مردايم امناف مسألة يعني ايرو نو مثلا باورك دلوقين يعني يك فيد يك بحث بس